Tariki 30 mweri wena 2026 etiele ntukwe mwa kimbra ya mambura ya tuini chietu ntere chia Mombasa. Ira tuwita Mombasa edition yara ya kidra ya tongere tuwe ni Kamanu Totomwari amwana atangazaji ba Weru FM na Weru TV na aini bangi baninkuma kauntini ya Meru. Idira ure mustari na mbere wiki nyakiri mambura ya kenda widira wiki nera chietu kire county 0001 na kire ntoto chietu tukubaruare turolelia namba chia aringi kura baraba yukiti kura babero kiro chiandikithia burabu idrite bukirika muthenya yuecho kiri county ya Meru antu 76 na mwanja ni barekiti chiandikithia county ya Tharaka Nithi ni 26 aringi kura babero county ya Isiolo ni 10 na county ya Embu rune rutero Mount Kenya East ni 20 na ishile mana kenda kenda na kenda namba hii icho tugetha tukolelio tukuborware kenda kunura mathabu ya siasa cha mwaka 2027 ya kethira ya karikire githurano kinene kiite tugetha twikara nthi na MC wa Aboget Egoji West Mwembiok na MC wa tene wantere chia akithim turibitirikia tukolelio ura namba hii kethira ikiona ni mwerekera yo siasa cia mwaka yo 2027 ninde ne nyuma nteto cia Weru themo yara tukodhuranirite utukobarware yara tukudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Why are you making that tyrannical decision on Meru case of only 20 million? Is there somebody who is pushing treasury? Governor Meru mutumantu edingira ndoangido kigena wiki nya seneti urakuguna Kemeru. Arethi ya nisti kuwa watate thekano operation yocho kiandethia. Kiri arwe siasa turo ledia namba ya ringi kura baberu haraba chiandikithitie. Twagoretere chunchike bili kero nuro mwanya ntata ewonje. Anko watu wene kiri nteto chio warudhe mwona ito madhidhio ni morweni kremina ni mutembe ya duanda. Biorian titikano na nchokanirio chemiaruni kujiri nyumbeni ya Senate kumaniane tuare ministry ya Kigina Kenya kuwe karungika nusu ya mbesa cha county ya Meru kuambiriria mweri twitite na rangavana wa Meru mutumantu edingia na ministry bakinyite kendo chuiro ntubo ntaira. Bobo yete kumania na mukandarasi wa mukawa ya Leopard Rock kwethirwa atari wa mbechira chindire koti Meru ere kurungika kandarasi jawe mwakene yo 2019. Bunge ya Senate nethirite nende kiure biuria rure ontubo etumi kandarasi yethirite ya niro nethirikarira yari kuo kaitene kau. Antoni Kathenya na ukari nyumba ya Senate. Obisi ya mubangano ya Kigina kia thirikari Margaret Nyakango na ila waziri wa Kigina John Mbadi leo ni imenilitwa nini maseneta bakamiti ya Kigina ya bunge ya Senate nontubo wa kuingira Kigina kia moga wa thirikari ja kaunti ya Meru ni kilaba wete kaunti ino ina mbesa nyingi itili itekile kambuni meonjolithia na ile yandikanilo utuingo gina kaunti ya Meru. Kulingana na obisi ya Kigina kia thirikari ya waziri John Mbadi kaunti ya Meru ilileta milioni kibao wake giutati na mbesa ilia gavana kaunti ya Meru motumantu aithinkela ithitie ati thirikari ya ile milioni magana maili kiri milioni magana matano ma milongo line mwe ile jia batalia kulewa. You are disappointing parliament. It is sad for us to discuss that the great people of Meru to miss services simply because stakeholders who are mandated to even give advisory services and advice have not been able to do their due diligence. It would be wrong for the Senate to punish the people of Meru, deny them money, Mr. Speaker, punish the governor of Meru, he's a very young man, wants to prove himself, deny them money for a failure which is not theirs, Mr. Chairman. Why are you making that tyrannical decision on Meru case of only 20 million?
Is there somebody who is pushing Treasury to write to Meru County so that, Kenya is Kenya, and I know what happens. Akiaria mbele ya kamiti ino gavana kaunti ya Meru Mutuma Ntwaithinkia nieleithite ati wira ni bwa kuria mbesa liji atigere bwa ninkanio ni Rais William Ruto na ngugi ya kuria mbesa ni ninkanio kiri ministry ya Iwanda na wonjorithia. Gavana Mutuma kiuga kaunti ya Meru tenki banga na kigina kingi kiri utungo giboria bwali bwajuke ni thirikari nene. And therefore there was no need for the county executive to budget for a liability that had fully been taken over. This information was in the public domain, Honorable Chair. The president makes a statement somewhere, I don't know whether it was at State House or in Meru. The county government of Meru respects the president, respects the presidency. They have no reason to doubt it. Itagalile mubanga no kigina kia thirikari kwerithia mbele ya kamiti ino ati kaunti ya Meru tono ni twendi nobe kuba kulia mbesa ino giuta tena umabula bukinyitwe mbele ya kamiti ino bukiona ni ati kaunti ya Meru ni lete milioni 200 bukithulagia nene maseneta baba. The moment the orders were vacated, they paid 20, 80, 50, 50. How do you call that persistent breach? You have failed. With due respect. Kulingana na maseneta baba ile amuna senator kaunti ya Meru Kadhuri Murungi itagalelile ya ministeri ine akegena litabatelie na mbesa inalo ibatele kweli kulwa kire kaunti ine ya Meru kenda gutigiro tunga tabuti kwangara tanwa amwena gukamiti eno ne yugete kanenkanela mwelekela. So in this case there was failure on the part of this control of budget to accord the county government of Meru a hearing. Let me tell you for free. You have failed Kenyans, you have failed, especially you have frustrated the Senate in many occasions. I want to beg with your committee as you retreat to make your report. I can see the mood is to support the Meru come out of this problem. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kinya nyuma ya kuya cooperation yo chokende dire chiyero endene ya county ya Meru bamoba kari kuma kaongo ndini ya Muthara East ne bakinye tobi chine chithirikari murire kuonania kuria kwandiro ku bakiaria rithi baba wete batiro no tethio kuma kira tongeire mwanya bathirikari bado mubunge wo mporo wa Buri. Brian Kimathi na ripoti. Baba tuithukire bayukia ng'ombe cietu ng'ombe 111 bena machuruti ya Kampela bakinya Kampela baitira atere baumatere bagilira kiwanjani bauma kiwanjani baugumachio mwanka Kipsing Rutero Gono indi ni akariba kaongo wa dia Muthara Tigania East na araba ikinyetio business ya kithirikari murire na kwereithia ikarikare wamba bwandithia ciao. Oni ndo akuma itura kaongo rira ng'ombe jumbite kuiwa ng'ombe ya 11 lakini tumbito kurikava ng'ombe 50 ng'ombe 61 tutombo jua ta mwanka thai ba turokera ofisine toita ko OCS turomweleza thina jeto aturaito na Lwangila ino report yeto ya ng'ombe ira turikave to U50 ino tukayana kana inge na twitera ya U60 61 ino tukauwa ticho turon ira kioreta kana tutakwirwa na kuringana nabo atongeria batumbite kuthukia ndoa ya wamba bwandithia na urito buria bubatere. Ende tafadhali tukuromba thirikari yetu Mheshimiwa Mpuru na murangiri na county commissioner betu bara twina bonde ne thirikari iba ethia onto ng'ombe ukathi bara ira ndre goro kuringana bara thirikari baregire kurona na antu bau kaitha ndene ira mbere kuya kuma muthanyu turambie themwe mwa ng'ombe chekirwa mwa thaa 12 kaitha thirikari ni ira kurona muntu wa utura mundu kaeto mandre eke onto ndeni konenkanwa kinya ireba wita chuma campaign ine na konto lakini tuwe to kuinyelo na ng'ombe chetira tutethia ite kumbochoka nande kinya nyuma ya report ya ng'ombe imwe kwithirwa chichoketwe akariba baba kionekana kureka kung'andwa ni kiria bakuga batumbite kuonokia chionde kuma kiri wamba bubu na kwendeta garia nkuru kiri thukua batu yaka munene ni tata nitereo uteko mengi wotonera uteko no kwera Mheshimiwa wangu na mengi ya karemi akwaja akonoa Mpuru tutamona lakini tukwegura na ya etuo na Kongo lakini nyako mengi mengi joumere Mpuru atemenya ana bako Mpuru rogere imbito konywa ndandi ndabara ng'ombe ni raitere batu turura ng'ombe cietu tafadhali na tunanya mpango ya utakinyaka kwa ofisi na tiana na bana nkoroki
no tutombokirira into bietu na kinyake ndeke urakua ngai mwana etu tafadhali ake yakuru kinya ntukwemo wi mwana etu bahatu into bietu biketa ate tukira watu na vice president Kiripoti la Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Shibo wathiriro yene Shadrack Kamaru nereti aciari maturene batira na bonde bocoka skuru akiwa thirikari kayukiria italia baraba kethira batikulikithia untubo kaitio kau Shibo neretete mukana kiri ndi banchobi ndene watho maturene akibera ndi bakureta wagithoni gwa bakayukirwa matalia yeke watho Duncan Mwathi na kulikithia riboti Warira skuru iruguritwo kiumia giki kuringana ripoti ire kinyerete Kameme Weru TV hana baingi baticokete skuru na ende Shibo wathiruru jine na ugite bathiurukite skuru mwanya mwanya no kujira migambo eno haraugite bakendelea kuthiuruka no tigira ana bonde bagucoka maskuru na siro ruare tha 10 kethera nkio ya ripoti kuma ki antu bakwa na rora maturene kenda tumba kuona ura arito bacokete ukethera kwina patrol maturene yetu yatongoretwe ni nyumba 10 cionthe kenda tumba kuona buonka mwana uri muci aucoka skuru alafu muciari atiwa kurita ngwireri yeke kana atiwa kuwanjibika ura bati kuwanjibika alafu mwana ethirwa ari skuru no ntunengo ya thirikari wakikisha mwana wende ai skuru na ni right ya mwana wende kwethirwa ari skuru Shibo Shadrack kana ugita bakayucetagarira kiwatho kiri muciari uratacokete mwana skuru gukurukira kumugwata na kumwikira nchera na aciari bura bati kumenya sheria enjaru ira yakilukirwe ni thirikari mantu yakonie ana babetu banini muciari urokethera mwana wake ati skuru akabungwa ni thirikari miaka 12 no tubwa kuna rwathuru Shadrack akagitani waku na ariritie nchobi ndege igwatho ntere ino na kuga bakathi na mbere kuga bekanda na nchobi no tuona muthenya tinera twinio ni aturi bara betu ba miankene yo ntuntura yako na ntwambui ara antu baba benda nchobi na barikila ntwambui beta bakaruro nchobi nao baya kamariko nao bateka mariko nao bakaruro nchobi bakeya riu nio nao kumenderia maturene ya yetu kwa twikaende na baria nio thakenda cio tuku thainyanya cio tuku lakini no tuciumia tukaomba kubawata akirikiria no ugite kuremwa kuthiria nchobi nteresi ya thiruru yene hiretetwo imtuma kuma nteresi ya athimba kanuni na rieto Patrick Mutani kana Ramsenoa huraka litaka ari tayari kuthiria ana bakirinde na bobake bakiriga na bakinya muntu uetwa Patrick Muroi wa kuma ntura ya Njarine arua era nchobi yake Njarine na ni yakaya kite o industry kana yakaya kite kibanda kya kuruira nchobi Njarine no tunako yana nchobi nyingi muno yekirikire probox KNDT 171Y ari yana nchobi urukire tha 10 nena antu bena C-line kana ibanga bila byote mana ngarine nikenda muntu ura wende wa nyumba 10 kana sibo kana subsibo ura omba kumuromia ngarebe kana kerio mite kaba mutemange Nkiripotera Weru TV kuma nteresi ya Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi Kenya ndi bara yokache kura mweri yoyu onthe nara kampeni ya Niko Kandi ya yukiri murumo yu munene na Kenya muna yuthi kumira kuyukia kandi ya bata mbere kithurano kinene ke mwaka twitite na bene ndi kioneka witia kiri county imwe na ingi kwithirite kwa luka amona Kenya nende kwithira bakiwatira kandi ya kwithira bakithurana mwaka twitite kuthura tongede bo kuma kiri MCA witia mwaka kiri rais duare kiri aro siasa turumurika namba injero netumikiayo kiri ya Kenya kuringana na nkiama ya MBC kuma tariki 30 mweri wa 3 mwaka juu munka tariki 20 mweri jona mugongo jwa Kenya ne jwandikithite kura injeru milioni 1 ngiri magana jana na 76 magana jairi ja 74 chumanitie mono na mubango jwa Niko Kandi arambe wimbithi bashumiririe bunene na Kenya guciandikithia na Kinya tongeria bakionania gutonyera kumenyithia mwingi guciandikithia taringi kura kurenda kumenya kama uko kadi ama uko kadi kwena ndo bako thiuruka class zetu baraba kuyakire nyumba cienu bakaya gabakoni bakenda kuhakikisha ya kwamba uri sawa kenda kagita karaka gakinyaga kuringa kuro keba kebigeta gata ukimenya mutongoria wa kura wendete sikuru unapenda
na onde na kandi kwa kuringa kura na nkwera yuthi bande mtu anthethirwe na kukurewe kenda tucagura atongeria baraba tutegera muno tuyana yuthi togia maendeleo na nyuma kwa watu itoye kura tuinde tombe kuringa kura tuthure atongeria bara tukwenda bara tutikwenda turite tugitegera kaunti imwe cha Mount Kenya East Meru ni andikithite kura njeru 56,600 magana jana ja 86 Tharaka Nithi andikithite kura 22,000 magana jathatu je 15 na kaunti ya Embu andikithite kura 19,000 magana kenda ja 66 na nkurikanie kirimo nkajwa 22,000 Meru yari na kura 772 magana jatano ja 73 na gwikinyira monkene jwa 2,027 Meru nitegete kwithire na kura nkurukia milioni 1 na Nandi MC Wankwene Martin Kome Makasi na rombete nkiama ya IEBC kuongera ntuko chago chiandikithia ta muringi kura kenda Meru ikethire kiingia moroto jona Kenya baingi bakethira bagichumiria guchiandikithia barabara kurukirwe uromba thirikari ongere ntuko cha kuringa kura kenda mwananchi wombe omba ari omba gutha kinyiri ni kuandikithwa kuringa kura na nyandu bakorwa koruna baraba ingi ndari ya resiro beri beta bagategero kura baba yukite kura kuma 2012 kuchoka nyuma baraba ingi tabaraba kuru baba ingi tugerete kumira baba ingi lakini still baba ingi batromba kumira so ibwaga mono thirikari iri ongera kanya kantu guchiandikithia bari aringi kura gwade nyamu miro athikira bwega kura ni omba gaining power era tumba kuza twino ki thirikari chionde thirikari orekeja ura bwena antu baba ingi ni umba kuthikirika na kwa wethera wenja no te kwandikithia kura ogo no tukusera turia Meru tontu target yetu Meru ni twina kura kuma milioni gwitia na chieku so antu babati kumera na mbagene mpawa kena tumboka na thirikari chionde rikethera na tuthikirika yuria kinene ni ati ni tuije ruterero ekamba baringaga kura kithetine kimwe batongeretwe ni Kalonzo Musyoka na thaiji intere cha Rift Valley ni tukwirigira bagwata mbaru Rais William Ruto na ndi tugachura rutero akirima bari na moroto jwa kuingia kura milioni 7 turiurania no gatuma kura iji chithira chire kabune kimwe na no karunga magite kyo Rais kuma kirima kagite ne karatu kona Rais Ruto akigambia kariba kirima mono na wora wari dibiri gathiga chagwethirite akitharia Rais Ruto bunene rutero rwa kirima. I told you that betrayal is not forgiven among our people. Nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. Tafadhali tafuta amani na hii jamii. Create peace with this community. Unajua kuna watu wanafikiria kwamba watanifanya matusi, waniletee makelele, sijui nini, ati wanitoe huku mlimani. Mimi nataka niwaambie hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Keripotrande doshia werugarwe siasa reakwari yetu ni Mutuge Kare Wewe Mutugi nikio tukuborereto kuria ndoyo kitie kura na wachoke mutongere waku mwaka yo 2027 ndoyo kitie kura na wachoke mutongere yo kura wenwe mwaka yo 2027 na renda batukuru kura 235 senate namba yetu SMS na kinyagire mitando yetu yo kinyarire nkethira nkithoma ntumiri ciaku twita na mbere na ntuto cietu oroborwari Antu kathomba ni bati batete oturo na bangi utiwa na banja chia mwere na kinyai chunchi mwanya bia mwere bati na bia wondine cheke mbere na makima mbere South Kumania na mpito kiro chingangi na nguoba ichwana na tata ya bata miere ne mwanya ntere ikuwa na roe tapune ni kiroto na roendo roe tochwana na roe na ruo karubanga wanontu tia kwekenda no kuona ro tumira michie bunge bukirema ithimane binyai twendene ya kuntuku na rimoni bithira bikio maburu thirikari kioneka kuibwa kiriro kiona kwambiria murandi yo kuringa roe kuma kirinda mchia 7 Fox mwanka michio mwandiki wetu Anteto Rita mwaniki Mushiri ene chunchike bili keronoro mwanya mtata ewonje Thaa igiri cia kiroko mwena ni wa Kiambere thini wa gicigo mbunge Kiambere etherero itura ni ria Kariguri ekari aya makinyaga ndovorire thaa 10 cia utuku niguo kuvanga raini ya gutava mai no ati wana makinyete tene uguo
tikuga ati ni makugia mai rimwe ni withagira ndovori yavo mai matari ariki gutava onthe rumora munava ana ndimo tu mwathi mukiria vatha 10 ngethera ndo marere ava na tematavu mai na riu ndovori ani voere na twero ni tutavwa mundu na mitungi riri twina thina nyingi tukwigana tondu manje turaramuka thaa 10 tukite kwara raini ni kana gwe at least ukinyirwa nari ni tumitungi twiri. Ndovori ino ivoketwo ni ekari a matura mana andu makiria ya 1,000 no ati thina ni ati kumana na mbura nini iria yuraga mwena uyu maita mengi ndikoragwa na mai meganu ma kwigana andu acio onthe na bombere turataba kwa mundu mitungi ina na tuona thina no wengi va watuke na nyithia tu turataba mundu iriri na ndovori ino isavaga andu karibu andu 2,000 na kindu na ni ya matura mana kwina ria kanja ve eriari kiambere matori na andu mamutugo pia na mitungi yo iri ndingi twigana tuna ciana cukuru ni tukuvura nguo kumana na kuthi thabari ndasa makuite mitungi mirito ekari aya a Kiambere ni magumagirwa ni mathina ngurani ma mwiri na makiria atumia wa uguo matikoragwa mari na uvoti wa kurumiriria mirire miega ni undu matindaga gucaria mai matari na mathaa meganu ma kuruga na kuria wega. Miaka yangu ni 20, mimi bado ni msichana. Sasa nikibeba maji kwa mgongo yangu inauma bado nikiwa mdogo. Sasa napata hadi kufika huko uzeeni ni ngumu sana. Sasa hadi kuolewa, sasa unapata unaolewa mgongo wako iko na shinda. Niwe goro ndina maona. Nikona ukitokona kane ngomona. Iwa na rune ndi wochora na ngobira, ana gwendije kana ngomona. Na riwa na koreano uyu no na ngikara tajia. Na nginya ndina mai mankoruga. Abato na thina athuri aria akorotanie kuthamba ni thina tondu gutina manje. Kuria tungigira manje ni kuracha muno. Zura kuracha ni bogo wana kunywa ugakorwa kuona thina guku mari ugwatire munene wa kugwatwa ni mirimo iria yumanaga na kunywa mai ma giko ni tumenyererwe nundu ciana cietu tungithio gututhiete wana mirimo ni gukorwa iri kwitura riririte kavorwa nundu manje twanywa ri twathua na gucaria kuria tungicaria tuthimari na tune twathikarie no atu tukunyua ni ngite no atu tukunyua ni ndwi varia riu mari na ivoya rimwe tu kuri thirikari ya kaunti na thirikari nene gutigirira ati ni mamatambiria mai matheru ma kunyua miciiri yao antuthuranaga o thutha wa miaka 5 na uhoro wa guthurana ri kenjuge no mwega no twende twathurana ciiranirio tweranira igatukinyira akoro ni mai no twende kurehero na mici bana na ma MCA maturorie niguo at least wethire ni tureigua twikenyere yagirire no riu turonda kwa turi atigirire muno nguria thirikari irorereria andu a Kiambere na njira nene tondu andu a Kiambere no amathuranaga no amendaga gwikara waro ta andu aria mengi koguo mungitwikaria waro wana kumuthura tukamuthura tukenete muno. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Oberita utukubora reture kuria no yukite kura na wachokia mutongeri waku 2027 no yukite kura na wachokia mutongeri okura we no 2027 eta nambere kwara na batu nkethira nkithoma ntumiti cia kutone kanya kambere ka kunoka tuchokera ni rono rwa Sayen Supermarket. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turarore akwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Tuteke mukimo na muthere ntinoka weekend kamwe tukare mapochopocho pwani inyamore jigo mwanya utitokero ibya Mombasa bonge bokera maga
kunda mnazi wewe. Twine Sieto Mombasa edition. Adara kidogo, ngoja. Ukuibwa wewe utaibete Mombasa yani pwani. So ground kwena Twine Sieto Mombasa edition. Kama nonto mwari DJ Alex. Wewe rakana no ukajina vile njia ikuo Mr. Cross. Oro bubu wendo de mama toro de kweja. Wewe ikuo ani nje bulama. Gani kore renga. Baki nyanza ndakwira. Mwana na buti yani mwana. Yani mwana da bwana da kwira. Yani mwana. Kwenda bwana ya gani nda bwana da diele. Gani le. Rumbo komata. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokani abo mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium. Eja nampwe ena mushamojo mudhongi. Na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients. Na shio shabatisha nice extra ngano. Itio mainya shiarara. Ne imboro na imure mudheri. Motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Hey! Tunalea.
Farm, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino mabati nene kita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Inori tagainya ya ontuko gogo kurike mwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka eriariri nainya eriariri theru erigu kuongerenya na ririthondekero oaja tumero. Miundene yetu emenuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka eriariri nainya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kilava nduvantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Supermarket ya Sayen Duareni barureti rwangiru rweru tauni ya mutindo ere ya kwina stage ya Nkubu pakiarene berete akadiba yoke kanya ka bena ofa chinto mwanya nkuluki dibedri tenende bakwira customer boko dikira mubango yotodo nkume na munene wakagwekiri mubango ywa Waru FM kenda pamenyamanto mwanya nkuluki yigie mwago yo Sayen mutuge kare na riboti. Muthenya jua na rua Sayene ipasto zirere mutindo stage ya Nkubu nithirite kirugurwa kairi na mawega nkabo jadani kwinika muguri jinto mwanya video bya kurata mitu ya nkima na chabati bya kunywa ta sonda kinya into bingi ta sabuni nguo iratu into bya nyumba biobisi na kinya bya riko gatega into bingi ariate jabao bedire bagikenera ofa ya ntuko ya narua. We have very deep offers. Taburia ukatonya ndukene ukethera kwina deep offers kwambiria mitu kudi maguta kudi thabuni waite na regolo kwina a lot of clothing nguo gintu kya bata muno na nguo ine imported na jena offers more than ata 30% discount ukatonya ku nyingena tuenekete bei kwineka nguo iratu. They are very good. No gatonyo na go customer nengo bukaribisha bwinde buje buyone na magegania ntuke anarua. Wacha ke into ya kitchen gato joliete ko jolia goko. Na ikombe and to make the matters worse zote ni import. Na ne into yani onoka nenkera mona is very comfortable na jogo tumina. Na okatonya ukona magegania. Tuina gentu ta juice. Already made juice. Inyete gekegwa. Tuina juice yetu and it's very affordable. Ukagua kurefresh mwili wako uko kunde juice ni very affordable. Oni beta waros koyeta town na ao ndaigwa kwena offer Sayene hapa store au town stand ya Nkubu ndau kumanda thera into bionda bina offer me to bionda borete abina offer mekate metu omo sabuni bionda tabio bitena offer
ko buinde yoni iga ki ofa ya naru anduka ejere na ofa cha weekend chonde na nkoro kiba kyugari tingo iba obari na geteo kireate jabao na kinyaba kyuga moguri janduka yao jateguru tanduka inge na kenda gutigera no komya mantu nkoro kije igiofa ya nduka eje thikira kameme ka Weru FM gebindi kya tudunkume na munene wa Kagwe kumathenya charu kiri monkatha mugwanja cha muthenya tuna offer ja weekend every weekend tuna offer alafu onakata tuna ona ntuko jingi ja kawaida bei yetu is very unique kinto kenge mboba kuongela our customer service is very unique kiuni to kwenda ku emphasize our customer service is very unique utumiona konge ukaenda kumenya more about Sayen dikeria Weru FM ke munene wa Kagwe na mantu ja meka kugusa Sayen kuma lainya kinyara mugwanja ke report rande to Weru rea kwari yetu ni mutuge kare kambuni ya mutu ya Raha Premium kavagararu arene bakinyete mwiri oyo embe na araba liongirite akari intereche mutu ati antu betwe kiongo kiengu mowa na kiuchwa amirone bonete kanya ko kenera mwago yo mutu yo kambuni ya Joy Millers na araba kunde turimbo na mwago yo mwanya na tungu ba kambuni ya mwana tangazaji ba Weru FM na Weru TV Edwin Katobu aina ripoti ni mwako nankanya kirikurekeria ndionge mwanya ire kambuni ya Joy Millers barane bobathiaga na kwende mutujo Raha Premium mujikene monota kavagara ire bethrite bakigete guchema na kugura na customer ba mutujo ju county ne ya Meru are muthenyo janaru abathiriretie ntereche gembe na tigana kwamberia ntura ya mutuate antu betwe kiongo amawa akigucho na kurekeria ntereche mikinduri unaitwa aye mili uko na mtu anaitwa aye agorea ndio golia tere hapa na hapo ujanza nini papa aliyevu mmoja chini bitoi ni arenkume mutujuju na yonekete gutamba nene antu na guntu bakioneka ikwithiro na okujibo kungana bujwegie tokoirwa sana irware tokiona show area mutu wa Kavagara advertisement ikoto tumara ko urana gaiti mashinani na itora kwa mnoi mutujo otela simika osonya ento ya etoro kanomboga kananini Kavagara nyano metumiro tena etoro no to mutu na nyara oerwi Kavagara na Kavagara mutu moria motie sawa na hiyo na muria na toka wenya torene bezarande antwara and dispensary nyonduara mutiyoko ya Raha Premium nanto ibende te sapati siako muno na ibambo kirakiasio muno tuga usiseme unga sema Raha Premium lewe tandukana ka supermarket rena kwena ogwe ukajuka metwenge kwena to premium twenge ndi original premium ni moja nayo ni Kavagara na yana bochoka skuru karugera mwana kachapati kange murugera kachapati karaha ngano wataka no irwe moroko lingwa ndera tukera antu bamawa ne bwega sana nyo tore bare yaka mutugeto akuma kire kambuni jinkatho akibakiuga kire ndionga yao ya antu kwinya county ne Meru ba mukiritwo bwega buru twena kugorena sana kwa twetiri managa na atumiri ba products chetu ira ne nkima number 1 na jante gorone ira ne mutujo nkima jo Kavagara mutujo chapati jo Raha Premium chapo kana mutujo Joy Max mevoko tutato kinterakta na kariba Meru county no amefurahia kwa sababu bakeko wataka kanya kana chance ya kusample products chetu na bonde bagore tena bakauka kweli quality ni ile na batu assurance chetu Joy Millers Limited kabita konde idagero ko make sure that quality yetu ko tentu ko nyemo ikedro kena magande ito kugeibaka sana ni ndo bantu beto bareto wana to kinya town yao ba to space na baka pakeja na winge na ba umereta na nkoro emwe so tunasema asante sana ni ndo bagodwa ne bagoto support na ndo to aparetera mwako akwena ala bari Antonio Ntocha Weru TV kumegembe ni Edwin Gatobu akarine tithie bikibiki ntere chia kathangasini wondini ya Gatunga ni bona ni tikurea kwandro kondo tongeria Boris William Ruto na munini wa Kindiki kadibaba kiari bo wete Kindiki na ulondone bo buruna ne muchiku wa bakiwa berite mudaraka agomira mapune keweti na mbere makena babu na ribotie
Karina Ruguti babikibiki kathangaseni wa Diagatunga nibonanite kurega kwiganirwa kwao ni thirikari ya Tutam nikiria bakuga guti mwanya bonete wa munini wa rais Kithure Kindiki thirikari nene na atiku yesi Kindiki ari gitinda kia tutethia ta barabara kwa ngojera bikibiki na ngora ngare ino ni thuka njiri thukiti karigari irio vyetu bitugurura mpu no twene mbura ni kurare tukagurura ndengo mpu tukwe tukure mbeo na goro na kitu kuru twendie irio vyetu na chara kwa wendo tio odie bitangona ya thirikari guku no tio yani ncote tio ritongwa Kindiki agitini ni baugite ni wega kamba kurutira ekariba Tharaka wira nyonto ati kumenya mbere gukathi atia ekariba Tharaka bakamuririkanaga na mawega na kubaretera maendeleo bakiuga wira wae ni kuthi gutethereria kuranja bo bakathi na mbere na gutigirwa nyuma Kithure na thukia rujio wauga kenda ututethia na thukia rujio tabwa King David athukia rujio atethia na Baisiraeli ndeto cinu cingeno tio tweneria gu na mbiti yaugire kuria mbere waku mbere ana mochongo batera wera wetare wera taranto abo wamagire ku uwagwanu anonto tiko me abo next kende kia bai kurutha Tharaka bwega ara ojuru ara kuthura kama ya kurutha otethia Tharaka ene nware thio tethia ku na Kirinyaga akaigo tethia na Kajiado akariganirwo iko aganu Tharaka bariuga kuma Kindiki atonye thirikari ya rais William Ruto gutege ntu abareterete ta ekariba Tharaka ni ramia mukothima ya kuthikwa yaki na bate kuona gitumi gia kuga Tutam tugatona te kama naga toka na karamika ga iko mukothima go ngotie ndu kingi na mana ko una watu ni nyago gebike ngende kiori kire ni kiromokire na itugo twira thirikari ko wena na unyo bokathira Tutam na u tio na tigona mara Tutam kinyago kende kinwetu lakini na tio kana na mona na kurugana na Tharaka na kurugana kathanga chere agachokera mukothima akainuka atigwa na kuana macinani naga aenda matauchweni naga enda matagachioni naga enda makiamiramba naga ethira nyina njeri icia mborokanire antu wa mbori ara deina mbori chire ura bwikwana nto bwiki ire yakamatitwe nto kwa mubiachara re gora mbori angirichie mbori angiri nyanya deino emde ntuga thoko irima ngiri 3 ngoko ira twagura wa mana matano teno emde yegura na 250 kana mubiachara na mbe cha kuratha cha kunya maguta bariuga ngarama ya uturo no kaithiete na mbere na gwitia thirikari ya Tutam thirikari yetu ino ya Kenya yo thirikari tindo kura kini maguri maguta mena thina maguta makabwa tindo kingi tukio simu kenda ma kwa usumi imepanda usumi kipanda mantu mange manda imathieta mu kwa education kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabu ari mubanji SS ntere chechuka bwite muchara yura bakure wayo ngiri 17 utekwana kinya nombi bakiwa batibano na thirikari mwanke bandike na kandarasi ya kiontwere kana PNP bakiaria bwite bayete na maskuru kulitabara bakondeka bayeta kulitana kenda thirikari ibaingiria wirane buraba kwenda Nicola Chabari na ribotie Power. Kiriro kia arimo aba junior secondary mwanka athaino no akithiete na mbere ende baba kiuga kinyambe cheira bakuregwa ngiri 17 itikugwa na kuthina mbere na kugura uwaya bwa banjirite gwikirwa ati bakabutwa no nto kinyatika bae bandike uguba kiuga kinyaba kathi na mbere na kucheta gari arenge kuthongira machukuru kuruta barabomba kwithiro baremerete machukuru na babateri kwithiro bakibagwatia ndoa eno ya kurwa nikenda abande kwa permanent and pensionable moto kwambira kuandamana on Monday. There's a data that is being required on daily basis. Intern teachers who are absent and who are present. We don't need an explanation. Ni sisi hawa. We are not in school. Are we in school? No. We are not in school. We are on the road agitating for our confirmation. Whether you are going to get the data or not, we don't care. We are on the road and we want confirmation. 17,000 is not enough to buy fear, threats and intimidations. Ndenda kuera oizi baraba utisha alimo beto. We are coming to smoke those teachers babu yeta na guchukuru. Tutawakujia wapi? Shule. Tutawakujia wapi? Shule. Anayewe ndi teacher to kwetheragu na mwalimu waguo mwigete agu tutawasmoke nyinyi wo. The fact that they are threatening to fire us. Mate threatening ko buta montote mwandike. Gonke buta montote mwandike atia. You cannot fire someone who is not employed. We are crying for employment. Heu mate buta montote mwandike. Ni matu andike first. Makena soka leo umesiria kutovuta. Wazazi kaya na watoto wenu.
Wale walimu ambao wako na pesa na walipa vizuri, kaeni na watoto ama wakae nyumbani. Lakini sisi kwetu ambao tunalipwa shilingi 17,000 hatuko tayari. Hatuko tayari kabisa. Mpaka tuongezwe mshahara anatupewa ambayo inaitwa permanent and pensionable. Boba liuga batiganire toingugi irabaithire tobakirutana muchara ura bakurewa na kinyasha nio no bakwenda na mbere thina mbere na kubagira nikenda bathina mbere na kwithira baina thiri gitare abakuruta ngwe ciao gucoka cukuru unless we are confirmed, unless thirikari ithungirire gatagati maandike arimo, because kiria tukubewa as the intern teachers is not even enough for ourselves. Pesa iongezewe ndio mwalimu akienda hospitali asiambiwe SHA isimamii, SHA hailipi, pesa haitoshi. And by so doing, sisi tutakuwa darasani tukifunza tukijua huduma yetu iko sawa na tukijua kwamba tumeajiriwa kandarasi ambao ni ya kudumu. Confirmation power. Kumachuka gamba ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Ono tukinye muthio nteto cia weruthe mutwathana kirimo bango yaro siasa ende ngutina burabo kari kirimo bango yenyo ntoka urethiri ni mwenda H the pilot. Nyontoka drive ntukio mdi kuna gintu nkwenda torie kidogo na ni mantu na siasa politics. Yes, turi gitare siasa nkona kuna campaign hapa na pale na muthikira kuna miario kwithira rimwe nyekeru ni antu ntura ni kana nyekiri mona heshimwe bamoko kirokorio no mutongoria kweli ugetegera ukethira antu aturi marari aturi asorega sana, lakini siku hizi wamekuwa karibu wakwe maadui nonto wa murunga mwage siasa ama msimamo kwa kisiasa. Ungi ukethera mtu anyang'anya gukuria kana kama uko kadi utachagua nani mbere makabisa kama kanyambe mbuge mugamba muthike tafadhali tutegere ni muno tumenye atiri siasa ni za msimu na siasa ikinyaga ikathira na this is not the first time kutatuna elections. Ukenda kuraga mutano nyakwe kana mutori kana nyokuthi kwetha nginyangindo cia mtu nonto amurunga mwage siasa kana tofauti za kisiasa isikue kwamba wewe no gutumika kwithia nyumba cia antu nonto abirungamo ya gisiasa kana kwithirwa ugo no gutumika kuthi kuruma antu bangi kana family cia nonto siasa. Politics kitu cha kuja na kwenda ambao yoliatiri huyo mtu ambaye anaenda kuchomea duka yake pale mndoni de kwithiria nyombe yae kana kanyangu gishia eno nto mulunga mwage siasa mto yonkomena thaino amenikosea wapi mimi kini atonge bedo watu kuromba kana mama kuturomba kura maengi matigo maugete tukugeria kana mange baugete menania mzuri menyere nyoki thura mutongere muthikiatia kuthura mutongere for the sake of mutongeria just thura mutongeria uragethete atia uria ukarite ndi wa muthuganiria utegende kumuvwa ni kirindi ati riuga kandure ngane wantu makwenda kandura kani gagatune kandura kani ukathokia kasi.